Benigba TV, Eviao Penupomola. Yeah, agona dua, agon nusolao. Yawe zova miawe wana yini nanko ibe Eʋe Language Clinic. Pe wana ji. Nkonye nye mose agbesi katamani. Enye nko. Abele meble dongo le miawe nusosra ibe wova imeha. Maglibe wana ya abapepe wana wonyele Eʋe Language Clinic ple Benigba TV dume ta ameyo kata anomojia ama miatompo wana ya le Eʋe Language Clinic pe nupomoji le YouTube channel miatonga po le Eʋe Language Clinic Facebook group page ya yi mi apa no so pe akọ abale magbule dongo a nkonye mose agbesi katamani ya le no sosro invite me a ni wonu sosro ime na time itanyan be poplo ideme poplo ideme a mia ad meja baba made no ato nu sosro yo wogemiele nu sosro ye wo vai ata popro dem a me ja baba made jesi ni Eʋe awo afi yo miele me de jesi be Eʋe awo le Ghana, Eʋe awo le Togo, Eʋe awo le Benin Eʋe awo le Nigeria pe colloquia do me my voda fuma mi ganya be mi de Eʋe awo a o ka le duko vovovovo me me de jesi be edo a mi aglobo wonye chadi lawo ide tepema wonye do lawo la fima ta le Benigba ji mi yona kwa mi de jesi be Eʋe awo le Ghana, Eʋe awo le Togo ou le Benin et ou le Nigeria pe colloquium et le nous sommes environnement et me blonyama marebe colloqui kame Eʋe awo le Nigeria kema de jesi na mi be nenye be mie do badagli pe nu to me Eʋe awo la fima et le Nigeria goma wo yo na fima be South West ta yenye ni metima mia a de jesi ke ji ya mi ti be mia eji mi apo Eʋe bea mi apo be abe ameyo pronam do le Eʋe Language Clinica me de jesi be Eʋe be to bi do melea nenye be edo anglonyi gbajia amadu aglo be Eʋe medel nenye be mele a Eʋe dume le Ghana wa globe Eʋe dum chaka ta mi medima ponu le Eʋe nye mi Eʋe awo mi adegbe Eʋe ape mamao ta abele ye nu poplo dem ya mi de jesi be Eʋe awo le Ghana eye Eʋe awo pe mama kede wa wo le Ghana mi yona Eʋe adewo be Eʋe dume to eye Eʋe dume aha mama gede wo le wo me le Eʋe dume a mi akpo pando to mi akpo hohwe to mi akpo amfo to mi akpo hoawo wo kata wonye Eʋe awo eye gbedodo a alo gbebobla mama vivivivio le ome nenye cho la fima mi aga akpo mi be Eʋe awo le Ghana anglon wo ha wonye Eʋe awo anglon wo eye mi ga yona bubu be
tɔnuawo. Míegayɔna ame aɖewo be avenuawo. Ta mama mawoa woli. Nenye be míeɖo Togoa, míakpɔ be mama mawoa egbea ame aɖewo li wonye anexɔwo. Ame aɖewo ne míeɖo Benia gblɔ be wonye fɔ̃. Ke gbe yawo katã nu yi me di made dzesi na mi be woƒe afi dzɔtsoƒea ye nye gbe language. Ta le gbe language so me, le gbe gbɔgblɔwo mea, míakpɔ be fɔ̃ le me. Fɔ̃ le me. Míakpɔ aŋlɔ le me. Ʋedome le me. Tɔnuawo le me kple bubuawo. Ta le míaƒe gbegbɔgblɔ me abe ʋeawo enea, míakpɔ be nenye be amea tso golɔgui yawo me eye míeyɔna be dialect mea, míakpɔ be gbegbɔgblɔwo womesɔ tutu o, gake wo katã koa ʋeawo ko míayɔ míabe mí katã ʋeawo míenye. Ke nuŋɔŋlɔ yi me ale míeŋlɔna nu le eƒegbe mea, nuŋɔŋlɔa míeyɔnɛ be dialect. Míeyɔnɛ be standard Eʋe. Ta míakpɔ be le míadegbe eƒegbe mea, enya aɖewo míegblɔna ne ame aɖe le dialect aɖe mea, eƒe nyagbɔgblɔ ato vovo na ame bubu. Gake hã nu yi me di maɖo kpe dzi na mi katã ye míase gɔme egbe nye be biabia nye be nenye be dialectwo katã le vovovo le ƒegbe me ɖi, ta menye ʋeawo mi katã mi nyoa, mi katã koa ʋeawoe míenye. Ta nenye be ɖekawɔwɔ anɔ anyi le mía ʋeawo dome, eye be míate ŋu akpɔ ŋusẽ míadegbe eʋegbea nakpɔ ŋusẽa, mehiã be míatsi azi le azi aɖeke me. Mi katã míalɔ ɖe dzi na be nenye be míeɖo gbetadowo me abe ʋeawo enea, míete ŋu wɔna ɖeka. Ame ya fi sia fia ma tso nenye be míenya ʋegbea dom koa, míewɔna ɖeka. Gake ke nenye be míate ŋu wɔ ɖeka le gbeta, be woakpɔe be mi katã ʋeawo míenye ɖi. Ke mehiã be ne míele mía deduwo me hã ɖekawɔwɔ nanɔ anyi o. Ehiã be ɖekawɔwɔ nanɔ anyi. Le eya me hã, nu yi me di magagblɔ nye be ta mehiã be ʋeawo le Ghana nakpɔ wo ɖokui be yewoto vovo na ʋeawo le Togo lo, le Benin lo, alo le Nigeria alo fi sia fi ʋeawo le koa, ele be míakpɔ be leke míawɔ be ɖekawɔwɔ nava mía dome abe ʋeawo ene. Elabe nyagblɔɖi li be ɖekawɔwɔ me ŋusẽ le. Ta míade dzesi be nu yi ke awɔ be ɖekawɔwɔ nava koe nye be míma atsi azi le azime o, abe wɔwɔ afi ke ne tso awo le agbe ma dom le ɖe gbekadɔgbea. Míakpɔ be ana kpɔɖeŋu ɖeka le míaƒe nusɔsrɔ̃ yawo. Eyi medze Eʋe language clinic dome gɔmea, hafi míava wɔ agbakpekpe ƒe ɖoɖo yawoa, ne eŋlɔ nu da ɖia, ame aɖewo adi be wodona nuŋɔŋlɔa kpɔ le woawo ŋutɔ ƒe dialect me. Ta nenye be ŋlɔnua koa le woƒe dialect nu ta woagblɔ be enua mede o. Ema tɔgbia mehiã o. Biabia nye be ama ŋlɔnua dzesi de yinu wole be woaŋlɔ nua ele ɖi eŋlɔ wo dea,
nenye be edede ebegbe ngongolo be jesi onugwa mehia be miawo abedo ezu ama mechu afi ne chuta mehia be na hwe ademo ta mi abebe awa de ka komaje magblanye be elebe de ka wo na manyi elebe mia anyi be ne menya dogbe anenya segome kwa elebe na nya be mikata ebe omenye ne mikata menye be awa elebe mia wo de ka be mia degbe ebegbe a nakpo muse hafi ma yiji a meti ma magblebe ni wo miele a hafi mi aje agba pepe do ya gome kra ha menye nye didi hele mia si na Eʋe language clinic nye be mia pede mia novio le gbetamu be waton asro egbe a wa fia wo view ha ta nenye be mi de jesi be mi kata me de ka o mi nya ne mi no sro kwa fisi afi ne la wo ha na jagba afia noa afia ebegbe a viwo awo alo ameyiwo le miape gologui me kwa ebe miakpede mianeumbe miatonsro miadegbe ebegbe a be wapo ngogbe yi no iseni la nyasela ople nupola wa de jesi be Eʋe language clinic ple edenyigba TV pe wona ponyele yake semyele nenye be moji emianko semle ta egbe pe wona pe tadoji nenye be mi adejesi mi Eʋe awo ta ma bo ato mena mi adejesi be ba mi globe Eʋe awo le Ghana ou le Togo ou le Benin ou le Nigeria pe colloquium me ni ti mi adejesi be Eʋe a ele dialect me dialect nye anglogbe tongbe avenogbe Eʋe domegbe le Eʋe domea mi de jesi hohwe bando amfoega hoawo avenoawo fon aja le aja gomea aja enye egbe gake amaro chebe menye Eʋe gake ukata nenye ba made aja doma amaihe no omai pe mama de akpa alofadeka akpa blania ukata onyebe ta enya ma block nyebe ni womela advocacy ko nye womele be mia degbea na ingogbe kake Eʋe ntinu nyalawo ple emekulawa wawe aton adejesi gahala maglobe muti nunyala ople mekula do gede globe aja enye Eʋe elabokata gbewunye kanovinyo ne mianko sema mianpom le moji le Eʋe language clinic ple edenyigba TV a bedibe na adejesi be ni wo mi le atadoji nyenye be ni asro mi adegbe Eʋe be miadegbe na pomuse afisi afi ne la mi ko mi edicho gbo yenye be ne atenwi na demegbe na mi le Eʋe language clinic ple edenyigba TVG be wona ya na to ayiji aton to boblo wo do now alone adam do iwom ne la ton to boblo le mi apo moji nenye be ado boblo ya kenga globe WhatsApp number ikeji na to ado mi agbole nye +234 7050 579212 magayue ake +234 7050579212 nedo WhatsApp na do demi kwa nuita be jram nele nuye leke mia wo be na tonto boblu do na le Eʋe language clinic ple denyigba TV pe wona ojia aniaton awe wajeji na wonui ta ni mi esro gbe pe mi adejesi be
eʋeawo mi keketa eye le nu me gblɔ va yi me hã mi abe eʋeawo fia miaƒe dzedzeme miaƒe gbɔsɔsɔa eyina ɖe million bla eve me vɔ eye researchwo edzi yim numekukuwo dzi yim be miate ŋu akpɔ dzesi be miakpɔ miaƒe gbɔsɔsɔ me ta nenye be ese mia ŋkɔ eye ne va ekpɔ ne miaƒe wɔnawo kpɔma ɖo ŋku dzi be eye nye Eʋe Language Clinic kple Edenyigba TV ƒe wɔna ke magblɔ be wɔna yiwo agava ye megbea miagblɔ akpa ɖewo le English gbe me be miakpe ɖe mia nɔvi yiwo be woasrɔ̃ nu kple mia woawo hã woate ŋu asrɔ̃ nu eye woase egɔme ke wɔna yi ava emegbea eyi gbɔna mea mia adze miakpɔ miaƒe eʋegbe ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo eye woyɔna be alphabet eye miakpɔ alphabetwo ƒe xexlẽme eye xexlẽme yiwo le madzagbagba ayɔ alo axlẽ alphabetwo na mi akpe na mi be mieɖo to mi miekplɔ mi ɖo ɣeyiɣi kpui sue ko miedi be miawɔ nu ya be ame sia ame nakpɔ viɖi aɖe me manye yi sɔgbɔ akpa o ta ɖeko magblɔ be akpe na mi le Eʋe Language Clinica miaƒe ŋkuɖodzi nyae nye be xegbi xedona ame aɖeke metsɔna mia si fiana ede o akpe. Eʋenyigba TV, eviawo ƒe nukpɔmɔ la.